Niliphan ada Niliphan ada kintensi Sri Mongol Jain Niliphan utar bangkok poisa pisi Niliphan apa ni KSA के चौक जियावे KSA तुम के चौक जियावे लसिया की तो निशान जाइन अपन नहीं लसिन पुलिस तुम नो लसि अरे बसोरी यार लान मेलो ने तुम के আমার তো ইকুন দায়িত্ব দিব না লাগে আমার মানু কারণে ইতুয়ে দিবা দাবি আছো আমার লান বেলো তুমি কি পুইকে papona ang kanglambe sitami non tu limunit pan pasung lo pulu tangke kat biang no rat kur vaksin itu te songi Mongol license ang kanangji Ruan order la pentu pentum arua ting ni songi KSA ke chok jabe Rakesh Terang ke chok jabe khangala me lasi lake lasi pulis dokan apa pun sekjen hona da kopia pano tapi dopik अरे बसोरी यार लान मेलो ने तुमके আমার তো ইকুন দায়িত্ব দিব না লাগে আমার মানু কারণে ইতুয়ে দিবা দাবি আছো আমার লান বেলো তুমি কি পুইকে papona ang kanglambe sitami non tu limunit pan pasung lo pulu tangke kat biang no rat kur vaksin itu te songi Mongol license ang kanangji Ruan order la pentu pentum arua ting ni songi KSA ke chok jabe Rakesh Terang ke chok jabe khangala me lasi lake lasi pulis dokan apa pun sekjen hona da kopia pano tapi dopik Klembang atheke song Rakesh Terang Aphan Police atum kinap kang nang pon lagi nitum KSA district committee pen lagi condemn lo atheke alang li kichok che thang da ve bonta kichok che ve ka phan ke law and order tum do lang ding si la adai ka ve pira phan si ang tum kinap kang nang pon lagi nitum men tu ni da nitum kroin dekhe la pen chidon dekhe la pen ki alang phan la buson kado ve thek long lo alang li kidaman na chitura kason Lapuson alang pa dukang hoy lagi ni tum so dak pen dak police tum amitha adai che nai lapuson ni tum mentu ni da jidonon thak thai lagi police tum ke thang ke chok lapuson theklong athe alang li aria keng ta tekok et pen alang li phan ko pine murder de rason si kapin chong si handcuff ta ri long police tum kok dong se lasi police tum handcuff kok dong se landa kuson bupok ki damanda keng katekok lasi nili tum kache thek dolong beta nitum ne mek tribu proof set athi ko people ne mek tribu proof set polo tangte itu kati de kali ninje nang putila hai ke ting ninje fit ta cholo ta tante Rakesh Phan vet ma kenep bini non nitum ka chini tenga Rakesh Phan vet si kenep si theklong athi non nitum thang birta chini ne non hejong na nitum medical college long alang pan treatment one pulo police tu mangke handcuff nang kok tan chelang li phanewan medical and bon treatment and bom sinili tum da thekdon long lo lang li phan thekdon long pen alang li phan sab so pine areng hu paso son dup sini tum theklong lasila son adai ave pina muni raphan nitum kar bilo chali asong ke claim alang di inut di food district committee long akong chun bang secretary aphan la puson adai ave pin pen areng hu paso ma paso tahai paso sitai tamini tum ke theklong ang theke asap so pine paso pusini tum theklong lasila puson mang nili tum chedon dekhe asinili tum lake law and order tum dai sai pemi nai pusinili tum lake karbiang long arat phan ma law and order hi atum han samini tum pachini ing tung lake athik adai tu ke dovek ma ke chok chivek Nishan Jain Sri Mongol amali atum han puthek thesi nili tum karbilo chali asong atum klembang phu tum achini tum han si non la law and order tum nang pasiksa lasila son bang ni tum chok chi pusin tum ning duk chipak lang lo karbilo chali asong di food district committee pen ke kopi ko son pe si alang li tum phan kinep long check la alang phan kinep long check alam mang chini ne sitami ke dam kang alam ki ka du ka ve nang li tum da chini lo saminon pini kinep long check alam mang chini ne konani pen alang li phan nep long check thai po samilan ve lo ni li bang pini bang alan pu bang alam mang chini don de lo pini bang pini ke pol terang phan mang nep long le pol terang polam mang ke pini bang ni li tum ke lai tum ke pini bang ke chini ne the ka ching kilong letar chi ding olo sitami ni li tum mang ke pini nep long le ni bang ni li tum ke chini don de Okay, today we the Karbi Students Associations came here into the medical college. We are so sad to let you know and to let the people know that few months ago everyone know that the incidents of Sri Mongol, which was a case red-handed by our KSA,
workers, our Diffu District Committee Secretary Rakesh Terang, and today many cases was put over him, and now today he was arrested, and he was arrested so badly that we feel like he was beaten, and also he was taken to medical here, and we feel very bad for ourselves as the real culprit, Sri Mongol, which was the business, only the businessman of the here Karbi Anglong, was living freely, like he didn't do anything. So we from the Karbi Student Association, we condemn to the even the law and order who do not investigate properly of this incident. So we are so right now we are feel pity for our hero, our KSA worker, Sir Rakesh Terang. So in the coming days, we will be fighting against this case. আনিছে বৰা আমি খবৰ পাই মেডিকেল কলেজত আহিছে তাক এনেকা ট্ৰেটিং কৰিছে যে তাক ডাঙৰ ক্ৰিমিনেল কৰা মানুহ নিচিনা তাক হাত চাত বান্ধি আনিছে এইটো আমি ভাল লগা নাই আমি ডিফু ডিস্ট্ৰিক্ট কমিটিৰ পৰা এইটো আমি মন দুখ লাগিছে আৰু যোন তেখেত একো ভুল নাই যোনটো ভুল কৰিছে নিশান জৈন শ্ৰীমংগল মালিকে যোনটো ভুল কৰিছে তেখেত একো পুলিচে একো কৰা নাই আৰু এই বিষয় পুলিচে একো তেখেত একো নকৰাকৈ ৰাকেশ আমাৰ কাৰ্বি ষ্টুডেণ্ট এছ'চিয়েশ্যন লগত কাম কৰা তাক কিয় এৰেষ্ট কৰিছে আৰু আমি এইটো ডিমাণ্ড কৰিছোঁ যে তাক সোনকালে ৰেহাই হ'ব লাগে বুলি আমি ডিফু ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিটিৰ পৰা ডিমাণ্ড কৰিছে মানে কেতিয়া এৰেষ্ট কৰিছে ক'ত পৰা কৰিছে তাক ক'ত পৰা এৰেষ্ট কৰিছে আমি গম পোৱা নাই কিন্তু তাক এৰেষ্ট হৈছে বুলি আমি খবৰ পোৱা Litum kelang bom lake Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.